kikatamong pansariling kapag nasan ka niting misa, pakiabetala po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Sally Francisco Seller and family, Michelle Palma and family. Kapasalamatan na naman di magmasusi king aldo ng Kebaitan, Benjamin Maniago. Para king anibersaryo ning kayang pang-ordained, Reverend Father Kenneth Alde. Special intention, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Mayor Teddy Tumang, Gemma Lumba, Engineer Jesus Punsalan, Ning Torres, Federico Mandap, Emerito Barrera, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Dietz Anita David and family, Norma Fajardo, Alexander Serrano, Liwayway Musngi, Father Raymond Reyes, Father Ryan Sumang, Father Fernando David. Para king malalagwang kapaldanan dari, Father Rolando Lopez, Rosario Di Marukut, Pat Ahos, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Marivic Pajaro, Gemma De Ramos, Leonor Salazar, Virginia Sumawang, Rosel Montemayor, Charito Obsequio, Monica De Leon, Joy Manalo, Eliza Rintulio, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Danilo Deirit, Celia Lagason, Belia Trinidad, Mark Antonio, Merely Manalang, Pope Francis, for the success of Corpus for Christ Christian Life Program class. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Father Pablo, Eleuteria, Edna, Eloisa, Conrado, Remedios, Ernesto, Carmen, Antonio, Danay, Lorna, Monsignor Tans, Angela, Ligaya, Remillo, Shalom, Manuel, Purificacion, Leonila, Celestino, Jesusa, Ruben, Wilfredo, Marcos, Roberto, Mercedita, Milagros, at ding maldang kaladwa king Purgatorio. Makiramdam kayo, di inain oras, di oras sa harapan
In lagyuning ipam po ning anak, ang po ning Banal Espiritu, in kapayapaan, in lugod at in kasalpantayanan, ay pagkalod na ning Diyos ipa, aning Ginoong Jesucristo, mantabi sana kay kayingan. Maya payaba, kay kayingan po. O inining in kadwang Domingo, niting banala panahon, ning Kwaresma. At po dining may kasal at amongan niya, marapat mong pagsisyan at pagkalungkot ang talapareti, anyaran tapay lulusad kapatawaran ng ngapong Ginoo, batayang maging karapat dapat pagmasusya niting banal ay Eucharistia. Ikang mituburan, man pakayapan mula ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakadulo. Ikang dinatang bamulang ausan sumisi ring makasalanan, Kristo pakadulo. Ikang maminatan wananing ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakadulo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakadulwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, inutos mong pakiramdaman miyang anak mong pakamalan, pamatampan mo karing may bayo pilubluban king amano mo, ban kay batming merinis sa puso, pangintuloran mi naman may pamatulan, king pamanangal king lupa mong masdag king ligaya. Itiadan mi kaya ka o Diyos, king kapamiratan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiye, ang pangmagari kambe mo, king kameto nga ning Banal Espiritu, panggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king libro ning Henesis. Ing Diyos ti kinay Abram, luwal na ning toldo at ngana. Talanga ka at lumawe king banwa, at bilangan mo laring batuin, nung arapat mo. Makanyan lo karakal ding maging lahi mo, migtiwalayay Abram king Ginoo. At uli na nito, meging katanggap-tanggap ya, king Ginoo. Kanita sinabi na, Abram, ako ing Ginoo akinang wake ka, ibat ur daring kaldeyo, ban ibiyeke ka ing gabunay ti, bilang bandi mo. Nga nang mengutang Abram, O Ginoong Diyos, makanano kong abalong, abandi ko iti. Pekibat na ning Ginoo, pagdala mo kong metong abaka, metong ababaying kambing, ayat banwatwa, at metong alalaking tupa, ayat lumunamang banwatwa, metong abatu-batu, at metong apitsyon. Dela na laredi king Ginoo, pemiraso na la, at binili ni ing kabangal tulid na, ning kabangal na. Enalape miraso ring ayop. Digpandalang ayop abwitri. Dapot inabuang na lang Abram. Inyang lalbog ne ingaldo. May patutod siyang manyaman i Abram. At detangane ning makapal at makatakot adalumdum. Inyang lumbog ne ingaldo at medalumdum na. Lintoya ing metong akalang abubusok, at ing metong amilalablab atukil, pila tandaring pemirasong animal. Kanitaya may kipagkasundo ing Ginoo kang Abram. Ngana, babyeke ing gabun ay ti, karing maging lahi mo. Manibat king ilog ning Ehipto, ang gaking maragul a ilog ning Euphrates. Ing amano ting Ginoo. Salamat ing Diyos. Ing ginuya ing kanakong sulu at kaligtasan. Ing ginuya ing kanakong sulu
kanakong sulu at kaligtasan. Ninuing kanakong pitakutan. King panganib, ing ginuingatan ako. Nilo ing pitakutan ko. Ginuyaing kanakong sulu at kaligtasan. O Ginoo, pakiramdaman mo ing kekaawas ko. Malunos ka at pakibatan mo ko. Ngamong sumabi, may kakeni, panintunan mo ko. Ginuyaing kanakong sulu at kaligtasan. Ngakong may kibat, burira kang akit Ginoo. Lupa mo emesa papampan kako. King kamwa mo emesa palakwan iningke kang alipan. Ika ingkakong kasawpan. Emo ko sa lalakwan o paboren man. O Diyos, akakong kaligtasan. Ginuyaing kanakong sulu at kaligtasan. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kayapaning Ginoo, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Ginoo, emo painan ing lugmo, at eka tatakot. Wa, manalig ka king Ginoo. Ginuyaing kanakong sulu at kaligtasan. Ginuyaing kanakong sulu at kaligtasan. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Filipos. Kapatad, kayo sana sasawang makyapos kanako. Binyemi na ing mayap alimbawa kaya kayo. Pag umasdan nyo laring makyapos na kaniti, sinabi ko nang maralas kaya kayo, at ngeni, mipapatangis kong ulitan. Dakal na rin mabibye ang timong kalaban na ning krus ng Kristo. Deti pawalang ang papunta king impyerno. Uling ingkarelang at siyan, yang gagawan ng Diyos da. Pag maragulda pa, itang sukat da sanang pikarine. Ing bukod mong maulaga karela, ila ring mayaliwang bage ketiking yato. Dapat para kaya katamo, ing tune tamong balen, ya ing banwa. Manibat yaking banwa, ing panenayan tamong talapagligtas, ing ginutamong Heso Kristo. Alilan na loring katawan tamong matbud at malalaso. Gawa na lang kalupa na ning katawana, amaslag king ligaya. At iti gawa na, king kapamilyata na mo rin, nitang upaya agagamita na, ba na lang sakupan, ding sablang bagay. Uli na nito, kapatad ko at kakalukuran, at tutukong pakamalan, at buri ko ng buring akit. Makanyan kayong sukat manatiling matatag, king pamibiyebye yung makayabe king Ginoo. Ikayo ring tula ko at pagmaragol.
ing amano ning Ginoo. Ligaya ka, o Ama nuning Diyos. Ligaya ka, o Ginoong Jesucristo. Meramdam yang iba't kimbiga, ing metunga siwala nga na, iti ay anak kong pakamalan, alubos katulan, pakiramdaman, yeah. Ligaya ka, o Ama nuning Diyos. Ligaya ka, o Ginoong Jesucristo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita agpang kang sandukas. King panahon na ito, tiki na lang minukit Jesus di Pedro, Juan at Santiago. King bundukan manalangin. Kabang manalangin niya, minaliway tsura yung lupa na at meging makasilo king puti, ingimala na. Kabudabud at ingadwang taong may yakit kasabi na, ila detiri Moises at Elias. Makapiblas king mo na nung kaligayan at kasabi rin Jesus. Pisa sa biyanda ing tungkol king malapit ng pamanupad, king parasana ning Diyos, king kapamilatan ning pangamatena, karin Jerusalem. Matutudyang manyaman ni Pedro, ading kayabi na, dapat may pagising la at ikit ding kaligayan ng Jesus, ang ponding adwang lalaking makatalakad kayabi na. Inyang lalakon din ni Jesus, ding adwa katao, nga ng Pedro kang Jesus. Maestro, mayat ingketita na, gawa tamong atlong kubo, metong para keka, metong para kang Moises, ating metong para kang Elias. Tunay ng ebalo ing sasabyana. Kabang magsaritaya pa, dinto ing metong abiga at tikpa nala. May takutan na rin alagad, inyang may tulid siya kariling diga. Nga na ning metong asiwalang ibat king biga. Itiya ing anak ko, ing kanakong pinili. Pakirandaman niya. Inyang tinok nang ning magsalita ing siwala, hikit ding yanamong dili Jesus. Linihim daring alagad, iting bagay milyari. At alalang belitanan ni Numan, king panahon na ita, tungkol king ikit da. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Mayapayabak pasibay po, darandaman nyo ko po, kasi po yung totoo na po, tunggal-tunggal mga sirala ng speakers, sini po ay mamandar. Itay tsurang yan ang mamandar. At dito pong makatenga, pituno pong speakers deng sira. May kabila po rin 2019, nanyang halos kadaratang ko. Pero tunggal-tunggal mag-breakdown la. Eko ba rin punta lang ko? Patsi po pari ka makanyan, siyempre pakibatang ko ganyan, ako nga ning mag-maintain. Nung nino nang puntalan, kaya makanyan. Ito pong ginawa, magbalik, siguro marine, pepal to. At ang ini ko pa balo-balo, rin pala, medyo masakit la talaga. Ano rin, model rin. Medyo sirain, made in China la. Patsi made in China, makakatakot talaga. Diyan pong electric vehicle kyan, sula-sula po. Po talalang parts. Dini po kasi lalang parts. Anang kasakit, patsi makanyan. Pero napon nabingi po at indintang technician, supplier ya kareng makanyan, yapin enore recommendo. Enore recommendo ring makanyan.
Panamang Angeles, may ngabit siya po, makanya na speaker. Sing Angeles, niya, good luck na king Angeles. Good luck na karelo. Kamalyari. Pero kahit na po rin technician, naman kailangan yugse, diyan nga lalang parts. I-convert dala. Kasi po powered, speaker la rin, itang may itong passive. So, gawan do ka ng passive. Less expenses. Pero, magasos pa rin. Pero, ilam yugse. Uling gagana naman, itang amplifier do yung sira. Uling powered la po. So, i-convert dala into passive nga na. So, hopefully, makumpuni la po before ning Holy Week. Then, siyempre po, gastos na naman po yan. Actually po, dati makakanyan la rin Mas kasanting makatalakad la, uling makanyan la talaga rin. So, pepatalakad tala po, which is much better. Anong yan po, sirain la. So, pero, kaya daratampong aldo yan, gawa dala, it convert dala. And hopefully, before Holy Week, mas masadese na po rin speakers tamo. Then kay kasi karen bagay-bagay, mo kailangan ugse ng ugse. Hanggat napapalyarian mula ng functional naman, ditak mong repair, mas much better. At baloy po, makantata mo itang tao. Ang Diyos ay nakatayugse. Hanggang nano pang gewatang kalokwan, kasiran. Kumbaga keng speaker, hanggang may nga sira-sira ta, nakay ibasura, discard siya nakatamo. He is still our technician. Kumpunya nakatamo. King pamamatawad, king lingap at lugod na. Bang once again, kalupad ng speakers, functional tamo. Productive tamo. Kapaki-pakinabang tamo. Amen? Ayan po yung kainan ng Kwaresma. Yung ibalik nakatamo yung Diyos, ketang dati tamong dapat function. Functional tamo, malugod, maganaka, mayap. Uiting original tamo. Labi nyo po rin luluklukan nyo. Kanita po, dakal na gulis-gulis din. Anya pong mga 2 years ago, kaya pong finance, inisip mi pong ayusan la. Doon ngayon, tinanawang po may ngasira. Repaint la. Nya in-script da po itang lumang pintura. Anya pong script da, o yan ang linto. Atin lang aspi. Tapong aspi na nindutong. Linto, din palang luluklukan nyo, malang klase. Kasosyalan ng buldityo. Kasi narala pala rin. Una nga niyang pinintura dala, in-stain dala, may walay tang panganara da. Kasi emuakit tang aspi na. Ngayon pala, narala. Lintola po, nara. Social kayo po, kayong Mexico. Narala pa rin luklukan. Ngayon nakapuwata makapagawang makanyan. Malaring nara. At medyo scarce na yung supply keng nara. Yan, linto ing lagu. Sintingan, itang original nung nanulak klase ring luklukan. Made of nara. Ela mo pipitsugin. Ela mo mumurahin ang klasen dutong expensive ang po pang elegant nara. Bali po yung aldo ngayon gaganakan tamo yun king second Sunday of Lent, palagi yung kekatang gospel, transfiguration niya. Yung translation na king kapampangan, pamanaliwana aske ng apong Ginoo. Pamanaliwana aske ng apong Ginoo. Pero ito po, siguro, lupa na may sinlagya. Kasi ing apong Ginoo, kita pong Pasko, gaya nakanta mo, ing Diyos, may katawan niyang tao. That is incarnation. Inya pong Pasko, gaya nakanta mo, ing Diyos, may bayit siya anting metong kaya katamo, kapamilatan ng ginutang Yeso Kristo. May bayit siya anting metong kaya katamo. At sabihan ng St. Paul, meging kalupa tayo, king sablang bagay, puwera king kasalanan.
May kibagay kaya katamo pera king kalokwan. Balaan po makanyanyita. Nya kalupa tayo nga pong Ginoo in all aspects except king sin. Ay ami kasalat alayang kasalanang depatan. Honing king pangataw na po ning Ginoo, bala mo mitakpan itang kadyosa na. Mas may yakit ing pangataw na. Inga kakit da mo rin tao kanita, ing kalupa rin taong kikimot at gagalo, mamangan at lalakad, mabye. Ere ikit itang aliwanang identity bilang Diyos. Huling para kaya katamo pong Katoliko, Jesus, tao yang tutu, Diyos yang tutu. Maning kinipin pong milyari, mas ikit da mo yung pangataw na, pinakure pa pimpuking kuruse, si panda tao yang kalupa. Pero king aldoping inikin transfiguration, bala mo nga pong Ginoo, pe pasilip ne, kareng alagad na, itang masakasalikot ay raya kakit, ing kadyosa na. Yang menaliwaya aske arapanda. Pe pasilip na kareng alagad ng atsukini, ing kaligayan ning kayang panga-Diyos. Kumbaga, kini mo, ikit da rin alagad, area mo kalupa in tao, area kalupa, kabud in tao ngayon ni, mimigit siya karela, Diyos yang tutu. Lalo na po niyang marandamitang boses, iting anak kong pakamalan. Pakirandaman niya. Den pong alagad, Pedro, ang poreng habe na kini, sininap da kano keng puso, dainit, pigunam-gunaman ang kabaldugan na siyempre, o na ano yun. Pero may ngilabot, laburira ka rin nalamo ketang bundok kay ta. Pero later on po, ining asaksyan da ngayon ketang aliwang anggulo na yung abere Jesus, ay mo ordinaryong taong kalupara, Diyos yang tutu, mas milantadya, potang subliyang me. Potang after 3 days ng pangalibing na, subliyang me, nga nang magsalitang Santo Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nyapin po ining papalad ng transfiguration, pamipasilip, king kadyosan ng Ginoo, kareng alagad na, ing kaligayana bilang Diyos. At ini pong transfiguration ini, pag-anaka na naman kaya katamong ini, ing magbalik tamo, kaya tamo namang original a image tamo. Ketang original ay tsura tamo bilang tao. Ame walat may panpan, urining kasalanan. Saning original tamang larawan, tamo mo kabud tao, lalanganan ng Diyos. Kalupad na rin aliwang animal, kaya kabilang tamo ka rin king animal kingdom. Pero mimigit tamo karela. Bakit? Nga na ng Book of Genesis, niyang laranganing tao. Lelanganing tao, kalupa, at kawangis na. We were created in the image and likeness of God. O yan yung original tamong itsura, kalarawan, kawangis na ng Diyos. Lawin niya ping kasiping nyo, kalarawan e ba't kawangis ng Diyos? O pagdudan niya. Pero yung kalupan pong kawangis, saliwaking external appearance, saliwaking external looks. Nung aling, itsura yung nga pong Ginoo, dapat makanya mo masanting, bawal na rin matsuro. Joke mo po. Alay kang external appearance, alay kang looks. Noon nga na itang meto nga kanta, bakit kaya ang tao may isip at talino, nalulungkot pa siya? Kareng sablang galanganan ng Diyos, itamong de kaya na ketang kaisipan at kabyasnan. Alang aliwang lelangan na kalupanan yan, itamo mo, ing rational being. Ating kakayan misip, ating abilidad, ating kapanandaman, ating kakayahan magmemorya. Katangian na ng Diyos. O yan ang kabaldugan ng kalarawan nakatamo, kalarawan tayo. Kakayan lugod, malunos, mamatawad, maging mayap,
Ita mo pong kikilala keng maya pampong matulid. We can distinguish what is right and what is wrong. What is evil and what is good. Makanya po, iyapining larawan tamo yan, ori na larawan na ng Diyos kaya katamo. O na yung paulining kasalanan, may takpan niya yan. May nga rin nuklukan na rin. May takpan itang original tamong image sa ita. Kaya sa aking larawan na kataning lugod, larawan na kataning kaimutan. Kaya sa aking larawan na kataning pamikakasundo, larawan na kataning pamipate-pate. Kaya sa aking larawan na katamo ng Diyos, Diyos ng kapayapan, larawan na kataning kaguluhan ng ampong pami-watak-watak. Anya, inga pong ginupo keng Kwaresma, inga ganakan tamo mo nung makanan nakatang sinalba. Nung makananatang linigtas, bang ibalik ing dating larawan tamo. Ing itamo kalarawan na katamo ng Diyos. Amesira ni pampanan huli ng kasalanan tamo. Nyapin po pa may binyag tamo, ing kapaniwalan tamo, o ining gagawa na ng apong Ginoo. Lilinisa na katamo ka rin kasalanan. Apapampan kaniting original tamong masanti at malagong larawan. Ing kawangis kalarawan ng Diyos. King binyag, makanta po yung malalyari. Anya, awsan da katam, patse may binyag, we become children of God. Kasi may babalik itang dati tamong kaitsura na, kawangis na, kalupa na ng Diyos. Anya, impong Kwaresma, ken nakatababalik, king original tamang itsurang yan. O neng, diyang may binyag tamo po, may nung balik na yan, huling may kakasala ta pa rin. Magkulang ta pa rin. Babalik takit ang papampan kaniting original tamang larawan. Inyapin po yung Kwaresma, panagkatya naman yung magbalik loob king Diyos, kapamila taning sakramento ng reconciliation. Ing kumpisal. Tetag na ng apong Ginoo. Bang potang mi pampanan niyang pasibaying larawan na yan at tsukya katamo. Kapamila taning sakramento ng kumpisal reconciliation. Ibalik na ng Diyos ing dating larawan tamo, akawangis na. Iyamong makapag-restore king beautiful image sa yan. Aliway sarili tamo, aliway yung pari, kasangkapan niya yung pari po tang mag-absorb. It is still God Himself. Through this sacrament, babayo ng dignidad ng tao ngayon ni akalarawan ng Diyos sa pauli ng kasalanan na may pampanan niya mi sa likod siya. Nya kaniti pong Kwaresma, yung panagkat ni Santa Iglesia, i-avail tayo sarili tamo, let us approach the sacrament of reconciliation, and once again, we allow God para ibalik ng original tamong image. We were created in His image and likeness. At kanita, itamo man, iting pakit tamong lupa, king metong at metong. Ing lupa ning malugod, magalakang Diyos. Ketang masantintang panugali, ketang kaya pantamo, ketang kapag malasakitan tamo, ketang pamanupayat, pamamatawad tamo king balang metong. Kanita papakit tayo ka rin kapatid tamo, ing tunetang larawan ng Diyos at kawangis ng Diyos. Amen. Ngayon po ipasag tayong kaya katang kasalpantayan atang sumabi, sasalpantaya ko, King Diyos, King Banwad, at kang Yesu Kristo, ang anak na bugtong, aginutamo, pingagliking upaya, ng Banal Espiritu. Ibay ka Santa Mariang Birhen, salalang upayang Poncio Pilato, mete at mikutkut, tinapaya ka ring mete, king kalungal do, sinabiyang mebe, pipaitas sa banwa, makalukok, wana ng Diyos, ipang mayupayang tato. Ba't ka rin magbalik ka naman, Keti?
Busan yung panimuna nakatamong Yesus, king mata sa bundok, anong nuna kataburing manalangin kayabe na at nga tamong sumabi, Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kaya katang Ginoo, ibining kayang iglesia, ing metong amasalang tagimpan, ning pamisan metong daring sablang balayan at kultura, ipanalangin taking Ginoo. Baning kaya katang Ginoo, ibiniya ka rin pamuntok ding bansa, ing metong amasalang tagimpan, ning pamipabal katuliran, at kapayapan king yato, ipanalangin taking Ginoo. Baning kaya katang Ginoo, ibiyan na ka rin may pagkalam gelingan, at pibandyan ning masalang tagimpan, ning pamakirake king karelang kayatinan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Baning kaya katang Ginoo, ibiyanin ka rin kaya na ka ning metong masalang tagimpan, ning pamanyuyo at pamagtagulaling may bayo kaniting yato, ipanalangin taking Ginoo. Baning kaya katang Ginoo, ibiyanin ka rin daralang kasakitan, ing masalang tagimpan, ning pamakyagong king karelang sakit at kapigaganakan, karin king Ginoo mamusan king kayang krus, ipanalangin taking Ginoo. Baning kaya katang Ginoo, ibiyanin ka rin kaya katang komunidad kristyana, ing tagimpan ning pamisan metong, pamaggalang, at pamananggap king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ngini doon tapo yung sariltang kapagnasan. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi, mamakosiping mi at mamantabi kaya kami king lungkot at ligaya, kaya kabaning dalan ming papunta kaya ka king ipa, nginit kapilan paman. Amen. Dios,
Bayan kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daan, matanggap harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. O Ginoo, detingay na yampang mi, dinisan da kami sana king sablang dungis ning kasalanan, at pabanalan da kami sana kaladuang pong katawan, hikaming kalasuy mong magsadya, king pamagmasusi mi karing misteryo ning kaligtasan. Tiyadami king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing Ginoo, mantabi kaya kayo, itasula ring puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunay karapat dapat at matulid so katampong makakabos, ing puryan ang pong pasalamatan dapat kapilan man, ang puno ka rin man o Ginoo, banalib pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pablasa ang kaibat ng pepamali makapauna, ing sarili ng kamatayan, karing alagad na, pepakilal na karela, ing kaligayana, king banal mong bundo, bananti mo ing patutuan ing batas, ampon ding propeta, itatag na king kapamilatan ing pamaylasan na, ing pamagkamit ding sabla, king ligaya, ing pangasubi ng mebye. Ulinita kagam ding mabilang-bilang anghel, mikakametong kamingan paligaya keka, at king metong mong siwala, ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibon ning sablang kabanalan, ulinitay paligapumi, itugtog mo yung espiritu mo, unti mo yung piti pangambon, karatingayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan ng pondaya, ng ginuming Jesucristo. At tatandaan mi pa kanitambing mi pagtaksilan niya, at bay na kusang loob dinaw ning biyana, king pamaylasan pong kamatayan, kinuha ning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso niya, at dinwang ni iti karing disipulo ng anan, kuha niya iti ikaingan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibay pe pasalamatan akat pinuri. Dinwang iti ka rin disipulo ng anak, wala niya iti kaingan, at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayong pangalanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo, para karisablang tao. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Datanyiti king pamigaga na kayo kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Oh
Inyang ganing kaganakan mi o mapamakalulungi pa, ing kamatayan ng paning pangasubi ng mebye, darami kakaiting tinapin, ing biyating karis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo keka. Ikamingan sanang may sulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan may oy pa, ing banal na kapulungan mo ang makalaganap kay meto yato. Ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pong diakono, at sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganaka mula naman di kapatad mi, amino na ng pepay nawa king pihong, kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mo la ding sablang mayang unabye, ketang masalang arapan mo. Lalo na yung talasuy mong among Paul, kambe di Carmelo, Angelina, Maynardo at Benedicto. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kambe ning na Birhen Maria ing duning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring ng apostol at ding sablang banal, amibiyebye, kalugod-lugod keka. King keka banding panawon, apuryan ang ponapaligayanda kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kambenan pon kaya, kagom ning banal espiritu, sablang parangalampon ligay kaya kao Diyos, si panglubos maipaya, manggaman king alanganga. Ingi pape patawaran na katamo, patawaran tala naman ding kapara tamong tao, iba't king puso at nga tamong manalangin. Ikabos mo kami kisablang marok, o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ing pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ing kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pang pagsadyan mi, panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos ay paming ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalikdan din kasalanan mi, na ing pansinan mo ing kasalpantianing banal na kapulungan mo, laiming pamayapan at pisan metongan, agpangking kaburian mo.
Ikaw mabibiyan pong magari manggaman king alangangga. Ing kapayapaan ni ginuman tabi sana kapilan man kay kayo. At imbalang metong po kaya katamo, kalarawan at kawangising Diyos, ing lupa ng Diyos, lupa ning kapayapan. Yama kanyang tamo pong masayang ining ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan, kapayapan. Yang malugod at maganakatamang Ginoong Kordero ng Diyos, sa minalako king kasalanan ng yato, noon tamang makakilala at makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmi nga mano mo, kumayag na ako. Diyos, pupurian
at lapis-lapis apye. Diyos ang nalugod, ngitno kang pakalulu, para tumakasaliang mamatawad kay kami, makasalanan kami ginulong kay ka, at yeni manalik kingke kang pakalulu. Parating lalabag, king banal na kasunduan, tapot ni minsan man, emo kami kilutan, ke kapang tinubuting nanak mong bugtong, lalo pang lepakit ke kang katapatan. Ay bayo po yung bayo na po yung tawlin pa na mag-second collection tamo po para kayong third Sunday po ngayon so kaya na po ng Migrants Ministry pala yung third Sunday of March, second collection. Every third Sunday po tintang second collection sa hindi po pala yung miras kayong Migrants Ministry. Kariyan pong apostolado para kariyan OFW and po pong pamilyada. Yung palang April ya po at ang Alay Kapwa. So, yung Alay Kapwa yung ngayon. At pag nakako na po na yung Stations of the Cross, nganiting daratang Friday, March 21, maganap yaking Laput, Barangay Laput. Mikitikita mo pong 4:30 p.m. ketang boundary ng Concepcion at Laput. At palagi ang mga mayari, magugumpisaya po yung pamanalangin, pamibulay king idala ng krus, itang 5:15 p.m. At palagi pong mayari, kaya katamong pamagistasyon king krus, king metong abanala misa. Okay, but po, uling paratang niya po yung piyesta tamo, so metong pong kaya katang fundraising para karing itang panggastos, yung pong raffle ticket, reta pong altar server sa chula po ketang canopy, reta pong bisang sumaup para kindaratang tang pesta, 100 pesos lamo po rin tickets tamo, at yun yung raffle, at yun pang bingo. At very exciting nga po yung bingo, kaya ni tamo maglibang magbingo, kaya yung bayo tamong
gawang St. Benedict Garden. Siguro may rin po kataking April 30. Okay. At i-update na kayo po, alas meron na po yung pangasemento, makakabit na po itang gate, pati itang palub, alas makasemento na po. Kaya niya kanyan, bali landscaping, kini party po kini, ampong sulu na lakanta. So, itanabo po yung kan. Kaya ba't po mga bitamong Stations of the Cross kini, nagbisa ko po ngayon Holy Week, mag-Stations of the Cross, pwede mo naman po kini kayong St. Benedict's Garden. Makasalilong niya po yung kung oras datang mas kaya, mas presko. Okay, so thank you very much po. At po pala, nung bisa ko po mag-donate, ay in cash na siguro ngayon na napasemento. Ditak na mo po yung pamangamit semento. Munta kayo mo po kayong office, diyan magkano po yung dinonate po tang piyabe-yabe tala, darakal noman. Yung pong masalikan yun, deng sulu, itang landscaping, ita na mo. Po yung labor, kareng magobra. Something, at titak na mo pong platada nga rin. So, thank you very much po. Talakatana for the final prayer. Manalangin tamo. O Ginoo, kaniting pamananggap mi, karing maligaya mong misteryo, pigkapilitan ming minampang ganap, akapasalamatan keka. At siyo kami paketi, king karinaning luwa. Birian mo na kaming mirampulayan, king tulang bunga ning kaligayan mo. Tiyado mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Ang ginuman tabi kaya kayo. Ido ko yun na rin buntokyot, maniga po, king bendisyon ng Diyos. O Ginoo, bendisyonan mo la ring talasal pantaya mo, ipaniga pumi, kambering bendisyon naman datila kapilanman, at papanatiyan mo lang tapat, king may pabalita, ing kabubugtungan mong anak, ban panerang paninasan at katatolyan kamtan, ing ligay ning legwan, apepakit na, king mismong katawa na, king kapagmulalanding apostol na, tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, at bendisyonan na kanyang Diyos, alubos mayupaya, ing ipa, ampon ing anak, ampon ing banal Espiritu, umiyata ng ini, paligayan tayong Diyos, kapamilatan ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po oras kaya kaingan po.